Mai ku hoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pek chun rei net lau mai thun riu tari. Asai June direct chui na kathum kum singne ni chui na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Tamenglong June direct chui na kanai. Government of India re Indo-Myanmar border fencing titan kai ba mai ka ni free movement regime lagan kan meta. All Naga Students Association Manipur re kaloi na protest sumai tuan kau. Asai June tarik chui na kathum khawri ka hau na sang pungu hai Manipur dung Naga May district wai khau government offices in Bangkhang ti thai kan thei and some Saturday no press release tipat kan me khau Naga lok matching district wai khau sang pungu June tarik chui na kathum khawri June tarik chui na Chennai kum singai na chui na pungu ngan office picketing tat kai tat khang ti thai kan ni mi tuang lading hai June tarik ru na charu kum singai na chui na pungu nung and some tong presidential council meeting tat kai kan me khau sa kan chonge and some tong statement ko te charai contractor transporter Hamid agency re border fencing project khang construction materials phungkalu makhang ti thai na thaukup mai phungkalu ba minai thai sisoi me pat sini kara na karit lani nei tuna ti thai kan nei Office picketing tat kai ni me khau hai and some tong constituent units kani subordinates bodies square in tweet na tat kai lau khang ti thai kan ni picketing protest tat kai mi kan khau sisoi me pa chong nai thai government of India le government of Manipur re karit la lau ni nei tuna sa kan ni ani pu pau chong ram chung khau border fencing tat kai ba mai kani FMR la kan mai tai Naga mai tong identity chun chap mai kani ani rui lungwang mai runri ta lau kai na sumai tan ti tuna sa kan ni mi tong project di hai Naga mai koi rui ma chuang lau na Naga mi tong history heritage dignity da ngak in sam khang and some re kariat kanei Infal June tarik chui na kanai Register General High Court of Manipur re June tarik chui kum singai na chui na pung nung tipat kan mai transfer kani posting order kautai Manipur Judicial Services Officer chui na pung inbu ta transfer kani posting bam kalai lokan the transfer and posting order kautai MJS Grade 2 Officer padai ta MJS Grade 1 kau promotion ti kulau kani MJS Grade 3 Officer Chennai ta MJS Grade 2 kau promotion ti kulau kani High Court of Manipur tung transfer and posting order ta Tamenglong tung Chief Judicial Magistrate ni kalai kani Tamenglong CJM Arsat Sid Shah Pungba Mikhauri Margaret Nyang Shiam Kim ta Lelaudat Kanthe Kumna Arsat Sid Shah Tarui CJM Kam Civil Judge Thobal Khau transfers to that Kanthe Register General High Court of Manipur Rui Tipat Mai Order Khotai Masana Evangeline Pan Mai CJM Kam Civil Judge Chandel Khau Bamba Maita Special Judge Manipur Khau Promotion Tikutat Kanthe Infal June tarik chui na kanai Union Home Minister Amit Shah rikaloi na Manipur ko popular government kasiam ni mai hai mai tais leku ki jo communities ka khaulat luloi pu khau na roi kasiam khangdei tuna sadat kan the lat lu naibam san thu government kasiam khang kung pani dei tuna sa kanei indaw lun ka thu Manipur ka elected government kasiam khang kongtang magi tuna national newspaper akhatong interview kha sa indaw kani Manipur situation hai terrorism ha metai anti national issue ra magi tiki mi hai ethnic tension dei tuna sakani Amit Shah tunglat bam tai kuki jo MLAs ka saw magna Manipur tung elected representatives nunre state ka president's rule law in thang na government ka than ka siam dat khang tuna tan ran na tan bam meeting khawe Manipur ka president's rule da February 3 ru na kathum khatai rui ka hau kan chongi mi tai former chief minister N Biren Singh re February 3 chikyu ka resign su kan mitang riye Union Home Minister Amit Shah thailai na Manipur khaulat lupat ka hau kan metai Myanmar thang rui mansai Incap na gudba mai khani metai scheduled tribe status demand on favor ka Manipur High Court re order patkan metang riye tuna sakane Union Home Minister the Manipur tungla lu haiting kum kathum tang re chu zak mai naidat bongi tuna lum mi tuna sakani Manipur situation lam khau central government re political level khaulat ka phian ba mi kumna mi tai gongtang pongi tuna lum gai tuna sakane kuki jo mai re separate administration demand suna Manipur khari kalang bai pat khang karam me kumna tai minun re territorial integrity subak na communities koina lung cham khang tuna saba me Infal June Director in Kanai All Manipur Working Journalists Union Kani Editors Guild Manipur re government tong cham boycott su gwang kan mai tai in tha khang la ding la kan thi ki gol to bi khau cham la minun ta lau kai na su kan mai ta protest su mai suna kan yu tong duty bam goi khau black ribbons launa tat khang ding lau kan thi kani protest slogan we demand action now against injustice hai newspaper tong front pages koi khau lau tan na press freedom ta jai thau khang ni ding lau kan nei AMWJU le EGM tong protest tai me tarik chui nong gol tabi khau Siri Lily Festival khang tat ba mai journalist duk mai kari
Manipur State Transport Basta Fort Maharajiment Re Kham Kaina Manipur Chumai Latkangta Che Puan Mai Ruina Bin Kan Metang Rie Mi Tong Ti Mi Kahak Kotai Governor Khang Memorandum Tina Kahwai Nai Minunta Action Lalo Khang Demand Sukani Mi Tang Two-member inquiry committee kasiam na jang ru na punglong kau report submit sukhang dinglaw kan tonge committee tong findings tai Manipur Chief Secretary Re June tarik ru na charuk nung submit sukani tiki mi tong report tai AMWJU kani EGM Re kasi cha mai action lalo maki tuna pianmak mai indaw dat kan tonge AMWJU kani EGM tong statement kau tai kaniu agitation high inquiry report hilaina government reaction la lau meta zauna tat kaidat pni tuna sagani boycott intha khanglat dingla kan meta emergency meeting dola nai dung kan metang ri joint statement ka boycott ka riman sai goi khang gongtang mak mai nai na ba mai ti hailung hap mai indaw kani tuna sagani Infal June Directorate na kanai Manipur kaulat lu inthang magna padba mailung khau United States Reckon Yutong Citizen Goikhang Travel Advisory List Tipat kan Mekhau India Guangbam Sini Manipur Tadruan Makhang Do Not Travel Warning List Kaukasau Lau Kanthe US Travel Advisory Kautai Manipur Ti High Crime and Terrorism Katupna Pat Meba Me Tuna Tithai Kane US Tung Level 2 Travel Advisory Kautai Mansai Suloi Sutiat Mai Tourist Nunta Kanyu Gun Sukasi Lau Mai Thai Magda Nagari Tat Kalu Mai Chang Kai Tian Kau Khani Government Facilities Kau Terrorist Attacks Sunu Mai Dong Nai Tuna Hi Kane US State Department Re American Mai Tourist Ta Manipur Kau Ladlu Nai Naba Mai Chang Re Siswai Mai Pan Nu We Tuna Ti Thai Kane US Government Re Northeastern States Kau Ni Tarwan Makhang Ti Thai Moi Kane Asylum Sunatu Northeast State Assam Nagaland Arunachal Pradesh Mizoram Sikkim Hamithai Tripura Khaulat Lunai Mecham Naira Magi Tiki US Government Re Mitong State Nun Khautat Khang Kage Nai Nang Sini Nuna Metai Larayu Tuna Sakane India ko satellite phone submit hai GPS device sin su mai ta thing mai jang re kuk mai na ye khani mi ton device hai sin mai ari we thai tingkum ka thup ngan kangkai kholobam nu we tuna sagani US authorities recognize suna into mai nun ta kani ra na India tat ma khangni ti thai kani US government re ingin phailan mai nun ro emergency assistance in phang nu khang smart traveler enrollment program ko enroll su khani ti thai kani do not travel warning list kautai Union Territory Jammu and Kashmir India Pakistan border Eastern Maharashtra Northern Telangana, Western West Bengal tani kazao kani, meet the terrorism issue nai kai mezang riye tuna tithai kani. New Delhi June tarik chui nakanai, US President Donald Trump re June tarik chui nakanai Sunday khosa indaw kan mai thelaina, US military re Iran tuang intuk mai nuclear facilities kathum Fordon Natan khani Isfahan kau airstrike sukan the Iran tung nuclear facilities kathum kau airstrike sukan metang President Donald Trump re Iran da chuzang mai naidat khang sunini hamithai siran me ariuni chu tuna sakan the Iran nuclear facilities se attack sukan metang Trump re kamniu tong primary goal to gongtang the tuna sakani Middle East kau kangam naiba mai Iran tung nuclear bomb sumut laukan the intaw thu kaniu chuzang khang Karam magi thai hai khangsong tanran me attack hai adiang pni tuna Trump re sakane Iran ru khau operation tat kai bam me hai Iran re US kani Israel ta kapin gongkan me jang ri US re tam me hai Iran re nuclears ka siap me bam sumut khang khani terrorist sponsor suna kandi kapum da sukatu ba mai ti hai intha khang tu mai hai tuna Trump re sakani US military airstrike the Israel re machung laukan mikau US President Donald Trump re Israeli Prime Minister Benjamin ta chunku mai indaw kani kumna US military tani chunku mai indaw kani Infal June tarik chui na kanai State Health and Family Welfare Department re tipat kan mai data thailai na tat kan mai khwang chui na padai lungkhau COVID-19 positive case kathan Tamru te sum patat kan the mi te state ko COVID-19 positive case hai phai khadu na kanai kutang bam the Official report hilai na COVID-19 sample phai khadu na cha te sumai kan kho Tamru positive case in phang kan chongi tiki COVID-19 re thai me cham thu asai ngan ma kani COVID-19 positive case Tamru pat kan me lung khautai Infal West Ridge China Padai Infal East Pangu Thawbal district khawri positive case akhat pat kane asai ngan melung khau COVID-19 now mai kan the chat guided kan the in taw hai positive sumai kan phai khat na padai nai na bami mi lung khau tai risk secure na the chat re home isolation subami bai melang te re hospital khawra sau bami Tamenglong ting nai luan tun ngai bu tarik chui na pathum kum singai ni chui na pungu lau chuan ka lan ting rai na ye ting zin muak na ye sing bang ting riu ni tun ngai bu tarik chui na padai kum singai ni chui na pungu lau chuan ting rai na ye ka lan ting zin nai na ye sing bang ting riu ni
Mấy cứ quay na kinh in suy na kinh lau mười khăn ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biệt chân rây kinh ngàn mạng ngà thuần cú quý. Asai khung thu chăm hay khẩu ring ngàn lau thi. In thuần lau thuần khuang rụ mà khai cây mê gan rui. Kinh in sạm ta lau khô thuần cú thầy.